kidang yamani kidang ya syakri ya ublay barok kidon ka download ban syakri ya ublay Samar ki juki kim ki klem dala ban chu yang khop ki de sharp ban crowd ka teng choro troy right ini kensan nawan usai dan ban penshoy ki gi khon ko jongle udah le ji boro ban penshoy ki ban wak kita ki jingle ki kam di joko bor ko jongo man ya ki gi khon ki ba shakri ya uble begini ki kon ke jong blai kala sedang man pertu buat ke jingle ke jong baman kila kelat no ayo jisu baki syakri kini kidai kesiying sikmi sikpa sikun kikmi kikpa kat ba kidang ya doain deng ying ipet yang ni ini ikun padi kidang le la ka jong ka kam iklam tre ban ko ngo ikmi kikpa lani yo ujisu anda itre iko ngo ban ban ke ka sur ka jong baman ilang ngo bro ka jing le ka ke mobile phone ilangop gila adik ka jingle ka ya ka phone i la penlut ya ka bol jong i ka ban le ka ya WhatsApp ki YouTube Instagram Twitter nang ta ki Facebook im dan por shu ban doai ilangop no ha gani ke jingle kai ka phone ye pet mata kini ki arngot pade ki dei ki shi samla ini kan thai dei ba syakri utrai re unision rang pade usule menle ha ka ban ko uile kumba ubot ini kan thai ban syakri utrai ring ye pet ki ka ba ule aden hati shau chi su sha ini kan thai banaya baru dia senrang andre bade im ko ngo ka sur baman ban ni i mentai karyal karakter ka jinglong ka basisa jong ni senrang ula pen i menta ba ula kring yek ni kan thai se ka jinglen ka basniu ba uni senrang ukwa tang men le auria ban le ki kamboman ini kong ila ko ban la ni im yo lat shu ban pet ni sekini ki arngot pade ki dei ki ba ngop ha ki jing di ki basnyo kidai kring ro ke parlo ko ski ban yadi ilang ke basnyo jisu mshai ki bikin di ki duma ki secret lani ki drop and everybody
Iklam ko ngo yu jisun re kilabut no pen bani kasur ko jong man ber kilangop hakin ni jingdi ke bapen buat. Kani ka grup kinong di kiat. Ni baki daya le risa baki daya di yes kemen sko baha ka jingdi buat ka jongki. Bab ni soitan udaya saudong cuki usmo kemen ba makini kidaya kaliang ngojong u. Ini hangi bayo uji su la syak sempat nak bentar ka jim ka jongi uweb ibarok. Haka jisha dai ban syak shitam kini ki kuan ki balangot haka jingdi haka jinglen ka jing basniu handai uji su la IT nak bentar jongki. La syok la sempat banyu la le insol ro nak bentar ka jim jongi. Lasak nak nai o Jesu. Kita yele insol kini kikuan ke balangok haki jinglian ke basniu ke beladan nakali yang jong setan. Onil setan pioi hang ni udara akak tiga jong usok kemen unang buat ulah jok lut mau. Ibas ngotu sisai kata kajingya ko jong Jesu pada dawan mandem hakmat ko jong Jesu bar ini ikong ilayo kajing pendem na utrai Jesu bet ini usaitan menta sedang maniakat ya wer biang ni ke grup jong u manielek ke manielek ngobang ba ula job unang buat bala job ya Jesu. Enjoy. Agar dikapuan mentah dari Jesu badi melagian syaga jingkat panyelek ikut ke jongol soitan. Jesu la mi bat naga jingtap bat kini baro kila pai biang show Jesu nama balasat naga senam kajong Jesu pada kita ki jingtek jengkom ki jong boman ki baro la pendekut no ha ka jingtap rul mi bat mata kum nong jam ni ni setan dalung ngok balai kum ni balai khat yo wer biang kita ki parlo ki jong rekim trek syoban bot ya ini kong ila syam na kong yo tra Jesu Perelek banyak kat ya wer biang ki ban lek ya keban ya mana biang ya Jesu. Setan mentau lalam wer. Ini begini ki kuon jom leila ki layak ken riang rehadian bagi la syampat ya Jesu. Kila sedang biang man ya ro ban krau kata yang jom tuan.
basket kalau